دما خوش به گودار و بینرین رادیویا بویر اف ام. ایرو سرپیهاتیا ما بناو میر هکاریا. میر هکاریا. دبیجاره که میر هکاریای و شیوردار خواه در کتن گشت و سیرانه ناو باغ و رزان. دنیا لوا گرم بو. لبن داره که رونشتن دبی خوا میر هات. میر سر خلسر چوگا شیوردار خودانی و رازا. شیوردار نری زیاکی معرا جناف دحلی درکت و بری خداوان. شیوردار خنجر خواه جکالان درخست و کر دست خواه گو معر پی بطرسینه. لی معر دما خنجر دست ویده دید برا پاش وگریا و کت ناف دحلی و وندابو. هی خنجر دست شیوردار دیه میر جعوه خوفکر میر لی نری و گوت چما تی من بکوش ازبنی؟ شیوردار ما حیری زانگو بیج میر جه یقیناک جبرکو معر وندابو گوت میره من هر وکی تو دبینی. هر دو وگریان مالی میر جیره گوت دست من لتن آگره گو استا بکوشم جبرگو تو آقل مندکی مزنی لی دوی تو لوی ولاتی نمینی. شیوردار جوالات درکت هات ولاتکی دی آشک لوی گندی هبو بو قراش وی آشی. میر رابو شیوردارکی دی جخور دانی لیل تفگراوی نری نکت سریوی او گوهرت بیکی دی او جی نکت سریوی. میر گلکی لشیوردار خواه یه بره پوشمان بو و گوت خوزی براستی مزانی با بیچر ولوکر. میر رابو شان دو کیاکی عقلمند و جیره گوت از دخوازم تو برخکی بینی و اموی برخکی بوزنینن به چند کیلو دردکوه و تی ببی جم خواه حیا سالکه او برخ کیلو یکیم جه درکوه ازیتا بکوشم و زیده درکوه ازیتا بکوشم. او کیا را دبه جخوره دگره او د پرسی که اف برخوی چاوه نکیم بکه و نزیده بکه. پشتی گلکی گریا هات بر دیواری وی آشی رونشت جتعبا گری. قراش پشتی اروان تمام بو خست گوهر مالی نریگو مروک لبر دیواری ایش رونشتیه. بانی کری و بر مالا خواه پشتی فراوین خوارن قراجه پرسی و گوت از تغریب دبینم تو نجوی ولاتیه. کیا جیره گوت از جوالات میره هکاریای ما. وی چاقی قراش کسر گرام ودا و گوت تخیره. میرک چه تشتی دناو وی و میر ده چه بونه جیره گوت. قراش جیره گوت او سهاله گوتو چو مال چیلیکه کی گرا پیدا بکه و لهمبر برخ گریده تو چه ایمی بده وی برخی لی ناگوفره. وی وک خواه بمینه جبرکو دجمنه وی لهمبر ویه. لی یه قراش خوش ناس کر داخوازا میر چیه؟ داخوازا میر دیتنا ویه. میرک بری دامالی و چیلیک گرا پیدا کر
ولهمبري برخي قريدا صال ورقريا صالي كيا برخي خوا آني جمير دما قاپان کرن میر دید گووی برخی وی برخی نکم کریه و نزیده کریه کیا گوت یکی میر جیره گوت که افره دابرته کیا گوت یکی قراش افره دابر من میر گوت یکی چاوابو او قراش کیا رابو وصفی وی جیره گوت میر ناس کر کوشه ورداری وی بریه میر رابو چند سوار بخوره سوار کرن و هاتن وی گندی و شێوەردارێ خوێ ئانی جەم خوێ ژنوڤە میر جێ پرسی کا ڕاست بێژە چووماتە ولۆ کرد شێوەردار ژنوڤە وەکە پێرە چێ ببوو ji mîr re got çawa ziyayê me'ra hat çawa lê da xincerê çawa reviya ket nav dehlê û wî çavê xwe vekir keya got mîrê min wê çaxê min çi bigota te bawer nedikir kela te germ bû lê niha ez bawerim gote ji min bawer kir û rastî ev bû di heyamê berê de ne her kesî wisa tişt ji hev derdixistin aqilmend û zana kêm bûn û eger li kîjan dever û welatan hebana li wir ew navdar dibûn û xuyayê wê deverê ew bûn û ji xwe mil bi mil bi mîr beg axa û zengîn û şêxan rebûn hinek ji wan aqilmendan bi nêzîkbûna wan ji mîr axa began re zulm û tedel xelkê dikirin û gelekan jî alîkariya xelkê dikirin zulm li ser wan radikirin di rêya şêwra wan ji mîr ya beg û axayan re îcar aniha jî û ew qas pêşketina li vê dinyayê hîn jî aqilmendî di her rewş û qonaxê de pêwîst e di vê rê ji hişmendiyê re were vekirin berê gotine aqil zêrîne di serê her kesî de nîne me got we hûn jî di rêya xwe re belav bikin her şad bin silav û rêz û şeva we xweş bi vê emgîhan dawiya serpêhatiya xwe em spasiya guhdar û bînera dikin û spasiya hevkarê xwe ser kontrolê weşana zindî dikin û heta xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we